Yada say ya mwakwa babiem do Badwam TV Badwam dwumadie no so yada mambo atema say odi ahosepe no abreye na ye Jordan T ye wo C4C Homeopathic Hospital Dr. George Esiama Junior waha ai ne ye ba bekasa fa respiratory eho ai nipadua no e ba be wuramu ni ahwe me ye kokko so wo hada so ha ye bi ni ade enti dog abede na dawoma odi ebe fem yemu achemu akwaba eni aste na bibia boko die adwuma mboko nzo Dr. Kujo Chamatin no ho ye pa denyamia se na osi e share respiratory system ana yes wadaroma ye ka respiratory na no die hia yo se fia me da se medically si ye ka respiration basically the ka nyina ne se home okay na ehwehwe mama ye hu se atmosphere na say we no there were a lot of gases a bit is nitrogen, argon, methane, oxygen, carbon dioxide obia one percentage enti oxygen no na yen nipa no ye hia enti say ekwan a oxygen no be fa so aba ye nipa dua no mu no e wo say ye homekom enti say ye can respiration na ye ka say oxygen a yetime home koye ni pedua no mu na ekọ eni pedua no moja no mu ema enante koye ni pedua na kwa nyina mo munye aduane di no na ye de carbon dioxide so ba abonten no eno na medical ye ka say respiration eno ntine sa ntine ye wo respiratory system ade bia ye system no na che say eye organs ahodo bebre ena aka bom eye ejuma baako nti ye respiratory system no na boa ema yetimi home na ye di oxygen kọ nipadua akwa no nti se ho to chima na ama ahome aye problem yes na no so nti na ye share respiratory tract infection yo na e na infection be mu impembe bre no mframa no eya na ewo germs ebisu wo hwa na eye bacteria ana se virus nti se ye home koye mu a ye organs a ewo eye respiratory system no ebitimi infect sa area no nti se mu an kohye hwa na ama oma ye inflamed ye di inflammation hu komo se bibi ko organ bi hu a na o body na responding ti na ama yare aba mu nti se mu a we ba hwa ebi kura na enya mu a we bi kura na o allergies ti se wahwa onam se bia market na ye nyam moko onion we ya ha utimi ehwentin a obedu fia wahwa na we nya cold na kata nti we any some of the causes are the respiratory infections eba yeah I see that also happen to obia yes it happened to obia but yeah ebi wo hwa very common won kwala mu mostly on say nkwala no ko school a omonta ahoro monsa na nkwala omoni ombedi agro no obi wo hokra wo infection ni bi ha na kwala no so etumi afefiri but uye pani so a utumi na ya mpem mebre no de ha doctors no ye types no okay and even according to World Health Organization yarea e friend no non-communicable disease no I don't know to so miensa nti afibia no nipa be 4.1 million ena enam respiratory disease ho efa so ehwere omonkwa nti ye common condition pa ha adwen bebre titiro ebi amfuturo wo ene bebi weather no mo ye humid kakra twetwe saa ne ma ne nyina edeba yehowa na happen to obia so na eba ne saa ye den na itimi like then a bit me here to prevent ourselves from it yes the here kese pa ne se obehu allergies nyama bi wo hwa a body ne be ka kire sen ye nti se wo baby na ho ntim bebre a na wo body ne ka kire obi kura na wasum ta kekao ohumne mu kekao anaze weni oposa weni bebre science a kire nti wo se ehu ye system no so won se bibi mpe na ebe mu a se mi di abontin nuane bi wa mi di a maybe I say na me ha hyehye me yes me hu hyehye yes but me adwumam na me wo fi a me experience bi nti me na say me say say you empe me ho very good so if you are not body ne diagnose no abibia it is a one ya de bia na o yare nti those things ne ye nyoma ekotwetwe problem the respiratory no eba na ya de doctors say higher kese pa ne ye types no on say your the friend no upper respiratory tract infection
say you share respiratory system na ye nasal cavity na me say huni tokro no I don't know inframano film inframano film ma ye waterbonate bi wo ha sone so na ma efin dodo na ma ye nipadua no enti say wonya infection e wo sinus akwan miene na da ye huni tro no wonya infection wo ho a wonya sinusitis e upper respiratory tract infection say wonya bibi ti say catarrh na flu a upper respiratory tract infection ebisusu wo ha na wo larynx na a voice box so if you are kasa sisi and larynx na ma ye kwan e ma yetumi kasa it is an infection ko ba wo hon ma na no so ye upper respiratory tract infection your bibisu your friend pharynx no so and then who so you infected and na mpe mebriye kasa sore throat no and also you infected that upper respiratory tract infection and no mpe mebriye no ebi wo ha eno akọ titiri se wonya rest na wono munsuo bebre na we stay away from nyoma ekotwetwe ba ya na ekọ but the yeah doctors bebre ni the lower respiratory tract infection your lower one. Yes lower no ye hwe ye trachea your windpipe a can your respiratory system no ho se inframa fa woni pedua no mu nyina ekofa bebi ye fa no trachea no emu pai mienu a pai mienu anaba akwa lungs left one no other one so akwa right lungs no na trachea no mu pai a form the ye no bronchioles no so pybium na form bronchioles no bronchioles no ye nkete kra chan bronchi no enti se bronchioles no so breaki bioma na akwa form the ye alveoli no esma se bebe obo hu se ikwala beto balo alveoli no tesa enti inframa no ko ho na ehuhu na ye kese a lot of capillaries enti eboa ho na oxygen no ba na carbon dioxide na ba bonte di so nya infection wa alveoli ni mu a lower respiratory tract infection na che say how kese pa because in this case moja na nke hi oxygen no ntimi mva nkomyo na wa ye mre na ho tutu na se so te na se oti oya na the problem be brain na even adrenaline ya problem nti say unya infection biom so so bronchioles ni mu a eno so ye problem say if you are there tie ni say your trachea no say ye hwe anatomically a ubie mu a otimi hu say cartilage ewo meka cartilage a say okun akokọ a na obudo mpenu mu a otimi hu say bibi ewom your friend grill no eno no ya thank you ya say trachea ni mu de ya mu chemienu no but a break it down na from bronchioles na cartilage no kofom na more of muscles so dey to me relax na contract ti bi wo ha na ache inframa no ti inframa nke wo se okọ alveoli no ntimi nko na afi home ayedin na akoye medical emergency titiro anaju awada no na aba ebi wo ha hormones ye bibi ye friend circadian rhythm se anope ya kwei ubo hu se weni beje ore be ho kakra ubo befu saa ne mani nyina your body ni way or respond ukoda hormones production bit say adrenaline bafom enti ma on respond to nyama bebre ti ubo hu se wo da mom na afi wo bowa na e wana doso ni nyina most of the time if we lower respiratory tract infection and then yeah dey how kese pa ba asthma and one ekotwetwe ba bronchioles infections and one ekotwetwe ba bronchioles infection impo dey common one kolamo na another major thing pa dey friend COPD yes chronic obstructive pulmonary disease say if you are ade ayedi ho nkomwe the whole of last week these are the major cases ayenya on your branches ampo na me akura last week nem koyi anti ebasa yes ebasa na obi bia uti ayekura na de nka bi kura ejawenum ti all these things are major problem long my contact mestre say oh any problem bi ti said ye di ho nkomo ana so say de yentimi ndi ho nkomo na C4C ewo pepa no essence wo necessary tools no ndre de best sa narratives ni nyina ma hoden abefie ye was special arsenic drop wo ha ye good for immune system oba ne ye various scan nyina we be classify hu se wo upper and lower na afi no ye de ndra kan adom ni nti all over Ghana o friend number ya me de tuja na per direction bi ye beto ye boas ne ye de amount number no ye 050 00
050-0040-331. 050-0040-331. And now she says 050-0040-328. 050-0040-328. All over Ghana. C4C Homeopathic Hospital. Yajian Dronidi. Edgy treatment plans. Need they be a yasama can say once treated, forever treated. And I say, Papa, Dr. George Siama Jr. now, Otenin Kano, C4C Homeopathic Hospital. The Akan was a mini Arabia, how our friend one over Johnson Wabua. I'm says, I'll code in a day or Bapa and here careful. Bonepa. Now, you go so a car was a Kumpu Ghana cashback promo no coso, a prime cashback season. Where Kumpu Ghana, one more showroom, beer, quackotwa dear. Near Busa question where Chan was a dear candy what on home per now per day. Kumpu Ghana war a Niama who will be Samsung, LG, TCL, HP, Nasco, Techno, Infinix, Itel, Hawaii. Nina one more it will be a war Kumpu Ghana. Near my bobo so nina wo kwako to bi wo hon ma ya tete so yatete nyina akire nkan ye nkan to ho a yesa bisa question na wo pass ya sika no mo che se me hu social media o mo che sika no ne ade wow ato ade no wasa nya sika se se ye de a chew kra no no achi so mobile phones, electronic products, be it laptops, printers, desktops, tablets, televisions, fridges, home theaters, air conditioners, ne gas cookers ni nyina yatete ni nyina so wo Kumpu Ghana ti trumike na so fa hu shembi you me de o ma sha se da December bosome ni mu ne be wie nti opportunity no da so wo ho a so do wani be kire Kumpu Ghana na prime cashback season no so do ho ahyemu ebie wo mo showroom bia wo ma mu ba bia Kumpu Ghana ubowura mu a discount ne koso ene yese chade e wo mo free 0302 752020 0302 752020 na ne won eni nkomo ha ne brema kwan na me de asie ne yawa busuani adofo yi a wo di one more birthday enenti yen celebrate wo mo happy birthday enko emma Mr. Michael Amofa ye manager Absa Bank Obuasi branch. Happy birthday Mr. Michael Amofa ne daso no erade nkoso anhira onye okese na oma onindie nkwatenten ya apomuden ewom ene ye wisho. Happy birthday nkoma na ya obuache aka Baron 1 ayem mrantehene wo sewibekwai ayem mrantehene wo sewibekwai. Happy birthday enko Emma Baron 1 Unyame unshira na onyo okese pa sanso na happy birthday nkoma Mrs. Sandra Siedu wo Germany wo husband Mr. Kobi and wish you a happy birthday erade onshira onyo okese o ma so mfira dumu enkwa dumu nana ye yankasa ye maami ye afamani so munya ne picture mfa nto mama meda say ene ye akuma mama Zimbi the birthday happy birthday akuma nyame onshira nyame nkoso anyi wa hofe nimi aponimu oma on looking young say ya happy birthday nkoma akuma mama Zimbi odo ahoma so ayache erade nshira akuma ye do papa erade ntine ni munchiro man kwatenten ahoden ahofe wo mu sa ahada brema kwan na ye nkomo ni nyina nso ye de asie aseda ye odi awomre no wadaje biri de afia amankwa tamaklo o mahino kwabna sante ayekra